هن نخشيا لدوم دبينن بينن رجاء أو الرشاهية كهون دبينن بلابونا داعش يا لنابا عرضة سوري بو قال لك دبر داگر كربون هرتش بسري خلقي ودبري دبيك آني بون نها اف بلابونا داعش يا ودمية هن نابي باجاران جي دبينن امن هاج ور شيروفا بكن چاوا اف رشاهيش اورتي رابو ايدي او رشاهيل اورتي رما لبريوي امي آگاهی که بدن و نجبو بکنوکا یعنی نوکی چیروکا کی کمرو پی بکنه راستی سروک حکومت آواگوهز احمد الشرع هری داویه دبیجه که وان 10 سالان شر داعش کریه و بسپوریه که وان آمزن ده ویواری ده هیا حتی انی دبیجه ایدیج نهاف شون ده پیوستی امریکا بقصده تنه ایدی او دکارن شر داعش بکن لی کام برزه کبن به سوری ده که داعش تکبریه و ده اصلا نابنتوی داشته ناس کرن و دیروک و بلگه نوی هنه یعنی جه ارته نایرا کرن امش کوبانه دست پی بکن که سال 2014 ده داعش ایریشی کوبانه کر که هنگی ایریشه که مزن بو جه هر چار هیلن کوبانه ده ایریش کرن شخوا هیله کویجی دولتا ترک بو پشگری دایه و دمه شروان یپگه و یپجه داعش کاندن و بو وکی دسپیکا تکچونا داعش لسر عرضه سوری بدو ویره ایدی وی پیله دسپیکر شخوا انتظانن دگری سپیدش داعش هبو لعین عیسایش داعش هبو للشهبایش داعش هبو اف حمو به پیشنگتیا یپگه و یپجه و هفکاریا کوالسیونا نام نتوی رخصنا طاریج اورته هات راکرن لفی آلیجی لهلات الحميس تل كوتشر تل براك هولي وشدادي لفي دريجي داعش بلافو بو يعني لفان حمو دبران داعش خو بريخستن كربو شخوا يعني جهه سركه كو داعش خو بجي كربو جي رقابو كو وكي باي تخت خو ايديولوجي بناف دكر ومن بجي وكي باي تختاوي لشكريب لبرامبروي لطبقه جي بلافو لديرا زوريجي بلافو اب نخشايا داعش سوري ديه ليه بشتي كوبراسيون يبجي وهزن سوريا ديمقراطيك هاد دست بكرن نخشة زربو يعني ايديج اورتهات راكرن تشتكي بناوي داعش لأورتي نما دواري تشكداري دا تيكشو نها نك تفقرين شانه انوان هنا بشتي افقاس تيكوشين افقاس شر بينغاف احمد الشرع دركتية دي بجمع 10 سالان شر داعش كريا بس بوريك ما يا مزنتي هي اگر دا عرضة سوري دا حمو باجارن كما قال وان كرن داعش كتبونه وبدسته هزن سوريا ديمقراطيك هاتن رزقار كرن ودمي احمد الشرع لكوي دري شر داعش كريه يانجل كيجان دبران ولكوي دري تشبلجين وان هنكو شر داعش كرنا اف تي واتيكو دخوازن ديروك بروفاجي بكن ودهمان وقت ده بالدنيا ببيجن كو او نهف كارو دوستن داعش يبون نها هجرم هندكي بباج دبرن جبهة النصرة وداعش جه یک مال زاروکینا اگر مرو بنافکا ایدئولوژی و ریباز آوان یکا تنه هندکی شر نافخایی جبو دستهلاتداری دنابر آوان ده چه بو جوشونده او همان پروژنه همان بیردوزینه لبله یکو شر داعش السوری کریه و او تیک بریا تکانه هزن سوریا ديمقراطيك و دبن ویده یپگه و یپجه که ایرو روش تواهی دنیای جره شاهدی کریه دبا احمد الشرع لخراسان الشري داعش كربا لسوري تبلغه تنانكو وان گوتنين وي پشتراز بك يانجي بي رايا گشتي بخابينا ياجي قانع بك هري داوي فرماندار گشتي قصده مظلوم عبدي گوت حكومتا وگوهز دخوازج بسپوري وان ان شر سوده بگره يعني دخوازج قصده فيده بك هر وكي عبدي پشتراز كر كو وان پشنيار امريكا ينجبو تبليبونا شامي دنافا كواليسيونا شر داعش ده قبول كريا افتوي واتي كو دي بريا قصده شام شر داعش بك بروفاجي قوتنا احمد الشرع كو بيويستيا امريكا خدي قراوي بقصده تنيه